ilitokea ilikuwa mkutano wa marumbano, watu wanatukana wengine kwa ile tu, ile mambo ya siasa, ile mambo ya ndio wamerudisha. Ile mimi ningewasihi, mambo ya siasa, mambo ya uchaguzi ilikwisha, na sisi tukiwa wazee tungetaka kuona amani hapa mlima kwetu, tungetaka kuona amani na tushikane na ile serikali iko. Tunaitwa Shamte Munywa, mimi ndio mwenyekiti wa Kiambu wazee wa kiama. Walikuja mkutano ya Limuru. Sisi mambo yetu tulikuwa tumefungua masikio tujue walikuwa wamekuja kufanya nini. Ile hofu tulipata jana ya kwamba hata kama wanataka tushikane, hatuwezi shikana na matusi, hatuwezi shikana tukibishana. Iko namna gani? Sababu ile miaka walikuweko wakipigana kule 1992 wakikosa viti, tena ndio viongozi wa siku ya leo. Na icera-inĩ rĩa kerĩ andũ inya bũrũri-inĩ wa America, President William Ruto nĩ agĩtũnganĩte na anyiti itemi ngũrani sector-inĩ ya